akan contact. Kalau just disappeared, company tak boleh tunggu you. Kita nak jaga you. Siapa nak jaga majikan? Kita dapat belajar macam mana cara untuk menangani masalah pekerja. I have learned and a lot of many knowledge from me. I have learned and a lot of jalankan tugas dengan baik. Dia bagi penerangan yang clear, yang mudah faham. From this training, I thought Mr. Ryan done a good job because he explanation is good, clear and understanding. Saya suggest untuk trainer ni, dia ada sangat ilmu pengetahuan yang tinggi dan bertauliah, dan juga kita dapat tahu experience dia dalam bidang HR tidak disangkal lagi. Done a very good job because she is very knowledgeable, she's clear in her explanation and she's very friendly. Okay, tip-top. Makan sedap. Lastly, I have thought OTC service is good because they're friendly and the training is very good and I enjoy the training lah. Thank you. Saya mengajak dan menyeru pada semua di luar sana untuk join OTC, iaitu training, mana-mana training yang dia anjurkan supaya kita dapat sama-sama perbaiki dan dapat berilmu dalam bidang HR. Thank you, OTC!